Forest Conservation Amendment Act chung chang topic alar view maya ti chuanin hei pushe da chang te hianin a Facebook wala hianin thil post on ya chu kan enanga chumi ma chuanin chumi a Facebook wall a post a chuanin hemi hi aron biltal ni ti teng o en photeng reng hian tribal temo mit niam zok te mit tlem zok le mit chaklong zok te ram ne entinan timbar thing zaya so do na te khatiang ma in ni thleng hian amazona te po khang ang kha ni chinen soyang khan thiam taka min ne ral kha sarkar lai pui tu ani ngot maya kha environmentalist lampang ho statement chu nia tuna Forest Conservation Amendment Act thi kan adopt chuanin min ne ral don kha an tumani maya ti kha an thu ken lai mu ber chun ni te chuanin pushe da changte hianin ti hianin aron zia ka kan chia chinang o rot felanu hian aron tia India sarkar lai pui central sarkar emo union government central kan ti hi union te poni thawa e chuan the thiam the ome central government chuanin thiam takin min ne kral hi an tum ani ringot mai aron tia hi aron zia ka rot felanu statement khania anti vengot dan atang hian kan India ram in rel bol na dan central le state in lai china federalism noya po dot pik liu nam special category state ni in mizo Christian Indian tribal kan ni dai zok to dan hi kanola chiang lo tlang le ni ti ka chiang thar le ta magdeu mai chu kum sang khat zakwa somruk paruk atanga sang khat zakwa somriat paruk kum som ni chung zet mizoram boy India laka independent mizoram swal chwa tum ni om ve fashana kan rik ve lai lai chunga kan swal chwa hlo thin le langsar ta ber zok ro chu mizo nationalism kan ti mai chu vai huat nat le nat low level kan na te tlat mai hi ani awan doi thlak le ani rot felanu le ke aya Indian turbi ki anom lo India ram Java hian aron tia nitin nuna ero kan lo Indian nget chauh to thunga Delhi tlanga tang khu chuan mizo te hi fapanoi deuh thil thalo deuh adik chau engma om zenei thama malak peilo mase tong thei hi kan ang don thin hian kasia chuti lain chehlekila Indian passport le Election Commission of India voters ID lo chu kan ni na legal status tang han so tur kan nei boxi lo unau te he kan din muni she in Indian thami India ram mason na kunga po mizo Christian Indian tribal taka fatu tho lok ni tum te zo kang oron ti hi ani na chen po omin kasia egi mohlek heta centralin thilron engeniang dan chungchang ani mo khatiang tuna te po hi Forest Conservation Amendment Act aron tia tijon mizoram kan no adopt veta ni engi mohleka henin vai huat na ri kan la pu de mo chu ti theya maro chu Indian hi kan ni thowa kan ni reng don bokin alanga chuwang chen Indian lo thengu ti hi poimo ve rewin kasia rot felanu ngai dan ang hi mizo changkang le khathiam tak jinga po kan la tam rewania UT hangover ni mai lovin mizoram boy hangover te hi kan lo la nei na hle ti ka hriat chhuapha ti taka chuan atua te mai po hian mani ngai to na level phak bakin kan ngai to thei lovin kan nung thei miao lova eng tin emo kan ngai to na level tal hi chu mizo Christian Indian tribal takin ti sa ru le tharau zong ten positive progressive le passionate takin upgrade ve to lamole tuma reng hi chutia han in dem boy thei bi kanom lo chung hian ka thian te midang tu emo te hrethiam lo midang tu emo te hrethiam lo na thlengthenga hrethiam pui thei tum chunga nun sam period a lapong chun zom zel report meng on tia tanaron soi tur hi poimo melviok mai tro article 371G telo po in entry 18 of state list of the 7th schedule to the Indian Constitution noya state sarkar kuta ram land ownership and transfer of resources in and on lei chung le chung ami forest resources thlengin anget le zo ka sin moleron te hi article 371G hi kan mang thei to lawani anti laya hian anti la hianin tilai pusheta statement ai ro hi chuanin entry 18 a state list of the 7th scheduled to the Indian Constitution noya hianin heng lei chung le aponami te hi engeniang forest resources thleng hianin chumi mai pelama chuan forest resources thleng hianin anget zok le sin mole aron tia kan hlo tur total hi chu izir chiang ma save de det a huat a huai le a hau
hlauh te tal thini la o aron tini mo zir chiang ve masa thin photila aron tinani Mizo Christian tribal te hian article 371G hi kanin hum himna tan kan mang tur ani lo kan rin kan zui chunglam pathian zok khi ani engkima kan mi mal le namang puwa kan thlir ngai reng tur kanin hum himna zok tur chu amen khovel puma Christian te pathian intiring tu ve mmg nga kan noi ber lo kan nga ber hial ome ke chu kami mal hi sab le du thu sam thuk taka phei chuan Republic of Mizoram halani fan siam tu hian mizo te hi Indian tribal nikum khuangot turin min la siam hi karing phal lo kan nakin huna kan la man tang kai chauh ve tur basic infrastructures development hi India sarkar hian chunglam plan shemia lo hian miloman mo puisa tlia a kalangai sham Jehovah Jireh chung zelin kumsang hi som pariat atanga sang hi som pakot chawa CAA Citizen Amendment Bill Act kan hlau thup to a lo luata wangin Lok Sabha MP in candidate tepo kanom nual kha kum nga aral nu hian kan na hlawem o soipe kan lo omem kha de izel kha asin ler hon thia hei po hi ni e kan han soi hlau tak mai kha chu kai Christian te kha kan chep don view khana langa maro chu kum nga ve lai liam ta he chu teng to che chun tu na mi po hi ron compare de uleka Forest Conservation Amendment Act chung chang hi hlo om theyang bera soi pol te pon oma chu khami CAB nen te po han ron compare yalani ti take ma chon vai Hindu ho te chuan India ram chau hi alom Hindustan Hindu Kingdom atan an jim ve leo jok keini mizo Christian tribal te chuan khovel pum hi ani lomi Kingdom of Christ asiam kan tum ram reng alwin ro pui hle emai zam lovin aral tiang kai kan tum ve vat jok don lomi Athoshima Forest Conservation Act 1980 te hi chu Forest Resources ti changklun ti punle duat zonga dan siamania kan so called so huat ni lovin environmental activists ho te po hian Mizoram le namin kan azon na la chang kan lo luata wanga thingtlang lo nei zooming shifting cultivation awanga forest le environment kan la so sam mup reng mai te hi ti top shim to dan zongin movement nei to zo kang woron ti hi a top khan hi ron strong view maya tuna Forest Conservation Amendment Act kan ti te po hi chu athu pui tang po chu nila conservation a conserve mo a ven him tlampanga kha ani zok dei ni chu a actina tumbera chu ti chuanin heta thuni na kan nei to don lo an du ron ti don ati ina an soi zom thina chu a che thayang ber khan ron soi ta thini ni chu no indo ta thleng sen ti le to mo airport thang do khan indo te po thleng se tiang khan an tia mo chu indo hi a thleng tak ani chuanin angai nge don hi chu Forest Conservation Act kan adopt ani mo adopt lo ani mo India ram Mizoram ta ni big lo mo chu wang chuanin engemaw utilization angai ni chuanin indo thula te tinga hi chuanin Mizoram khoimo kilkhor lai tak border area te po hi lo mo ni se an mang thei don thawa chu tiang chu thilom dan ania amaro chu tuna conservation du engeniang environmentalist kan ti te po hianin hemi hi hanjir cheng de do hlek sela ti kha po hriat statement chu ani tani eng poni sela khati zong khatun tu video chu ni sela kan ngai dan te kan mu dan te ai nang vek theilo kha chu kan thathiam tlang vek o me hamaro chu tuna Conservation Act du lo tu te thuziak te an voice te mo an interview te ka han ngai thla atin a hlau lo tu te voice te an tongkam te an thu soi te ka han ngai thlak hianin soizom tur nei tam deuh zo ki chu an omin alanga adu lo lampang pol zo ka te hen soizom tur hi chun nei chaw rau doi mo chu te theya mai ro chu tuna te po hei CAB te ponon compare heting te po kan soile mang to lo chu aniale ang po ni sela du to photang